Ay, hello, Sek. O, Robilin, papanam, madama na kami nga aging imbitar, Sek. Dagiti kabaranggayan tayo ta. Siyempre, buong barangay imbitar. Agdibo kami jay anak ko, Sek. Total ka nagsabat tamat imbitaran kan asek. Umay kanto. O, talaga? Kita mo lang kaya, nagalis na ti panahon. Kaano lang basite, anak mo akib-kibid mo tatak agdibo mo tun. Uwing, Sek, kaasin apo. Sige, umayak to. Di kad lang mabaling nga ag-request, Sek. Ana, Ajay, di kad lang mabaling nga regalwang tikik ti anak ko. Awang pa'y kami tikik na. Sige, awang problema. Wow, thank you, Sek. Gumatak to di ilita adati pag-agatati kay itay na imas pay. Ay, no need na, Sek, adati na order ko. Bayadam tulatan. Sige. Oh, thank you, Sek. Nagsumpot ka nga talaga. Manukad, Ajay. Nalaka lang, Sek. Bali, 12,000 lang. 12,000? J-cake? Ay, awang ka sa kakwartag. Nagdakil mo to. Tatalang mo, Sek. Tatanak lang mag-request king ka. Ay, haan. Nauray, dati ka sa kakwartag kat. Madisi ka nang inalaunay. Ay, pagbayad ko lang matintilending ko. Naaka nakatibay bayadak na utang ko tata. Pagbayad ko yun, ka na. Nagatupag gastusak. Saka hangkong to may gata nga. Dagita anak ko ti kikik tay gata man iso dagita tagili magasot lang. Pasensya kan naimot kagayam, Sek. Kung lakit at tayo no okay yun. Ay, pasensya ka talaga, Rubilin. Talaga nga nanginaunay. No kaya mo ako di tagili magasot nga gata ti ili na imas mat dagi jay. Ay nga gamin kaya di anak ko, Sek, itinalaka nga cake. Adi in-order ko ti kayat nata iso na tinang pili ajay. Kuno di yo kayat ako di saan? Amon mo siya kinyam. So ang gamin data anak nga agdagi ti simple. Hanyo gamin piliton no nga kaya. Imot dati nga sekretarya para lang mo cake ko.